ntiyamubonye kandi yamumenye. Amen. Alijamisha mchanya chugati na
naho nanyura mu gikombe cy'igicucu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Naho ingorane zaza zikaza zikubiranye, Uwiteka umurengezi. Abafite Imana muri bo ntabwo bafite gutinya. Abiringira uwo mwami Uwiteka Imana abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turaje mu bikari by'Imana kugira ngo Imana twongere tuyibaze aho imyiteguro yacu igeze. Kandi yaravuze ngo kurya munsi wegereza muje mubona amateraniro. None natwe turabwiye ngo Mana twaje ibyo wakeneye kugira ngo tuvugeho buri muntu wese umuvugeho, he kugira ngo uwataha atakubonye, ahubwo buri muntu wese utekereza iryo ryo sengesho ryawe wese. Imana rero reka tuyige kugira ngo ubwira agenderera abandi nawe izakugendera. Iyo abarinze mu mihanda rero ikabageza hano amahoro, ishimwe ni iryayo. Iyakije abarwayi igakora ibyo tudashoboye, iyabikoze ihabwa icyubahiro. Bati Imana ntikwiriye amashimwe, kandi yaravuze iti narirahiye kuko icyubahiro cyanjye nta wundi nagisangira nawe. Uwiteka ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. None ngo tumaze iminsi turi kwitegura, tumaze iminsi mu myiteguro. Ejo batubwiye bati ese muracyari mu mwanya ko muri kwitegura? Nibyo muri kwitegura, none muracyari mu mwanya. None uyu munsi batumye ngo mbabwire ngo mwe gutinya. Babwiye ngo ntutinya. Uko yaraye kuva kera na n'ubu nandikwa kera. Murabyishimiye? None bamwe bipfumbase, niba babuze icyayi cyo kunywa, niba byagenze gute ntabwo mbizi. Mbere z'Imana hari ubukonje, imbere z'Imana twazanye amashimwe. Bibiliya yaravuze niba hari ibibazo utubwire ku bakozi b'Imana babasengere basezerana. Imana ashaka icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ntutinye rero kuko Yesu yakiza na n'ubu aracyakiza. Uko yazuraga abapfuye na n'ubu aracyazura. Uko yakizaga ibirema na n'ubu aracyakiza. Uko yatambagiraga mu muntu ari kureba abafite ibibazo na n'ubu aracyatambagira. Ese mu buryo uko yari ari kuva kera n'izi saha tuvugana nandikwa kera. Uko yageze kwa Lazaro agiye kubahumuriza, akabona Mariya na Marita bafite agahinda, akagera yatseka nje guhumuriza bari abasore, akabona aracyahumuriza. Ntabwo mwari mwabyumva, ntabwo mwari mwumva ko uko yari ari kuva kera n'amahoro ari kwawe. Ni ibibazo bibaye byinshi, uko yabirangizaga kera n'amahoro aracyabirangiza. Uko yagiye mu bukwe bw'Ikana akagenda adatwerereye na nabona ntabwo agiye anari kujayo akagenda adatwerereye.
uko Mariya yavugaga ati ibyara babwira bari byo Kama vile Maria aliwaambia Beni atawaambia na nabono nandiko biki na sasa hivi ni hivyo. babyumvise Mlisikia? Imana twamugisha n'izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Umuntu rero Kumbe mtu ni umunyantege mzaifu. ariko Imana ni umwami w'ikibazo. Mungu ndiye anamfika mwili. Imana yatumenye kuva kera. Mungu alitujua tangu zamani. Imana ifite igitabo yatwanditsemo. Mungu ana kitabu alituandika ndani. Ituvangamo n'abapagani. Anachaka moyo na wapagani. Dufite igitabo twanditswemo amazina yacu Kitabu tunaandika mazina. dusangiye n'abapagani. Tunachangia na wale Twese twitwa abantu b'Imana. sote tunaitwa watu wa Mungu. Icyo gitumye dusangiye probleme zose. Maana tunachangia shida zote. Ari urupfu ruraza Kwa rukujana, kifo inakuja na kuchukua. umupagani rwaza rukamujana, Sio adini na indwara zaza zikamufata, nawe zaza zikamugera. inakuja na kufikia. Umudamu yagira ise cyo kubyara n'undi nawe akabigira. Ingorane zose tugira tuzisangiye n'abapagani. Icyo gitabo cyose Imana twanditsemo amazina twese. Yote Mungu alituandika kwa majina. Ariko hari ikindi gitabo Lakini kuna kitabu chengine cy'abijuru. cha watu wa mbingu. Icyamba rero tube uri mu gitabo dusangiye n'abapagani gusa, ahubwo ukaza kuboneka mu gitabo cy'abuganga. Unapatikana kwa kitabu cha watu. Ayo niyo mahirwe waba ufite. Ile ndio heri Naho wanditse muri kiriya gitabo gusa ni ukuvuga ngo amahirwe uba wayarasa. unasema heri kabisa kuna ucha. Imana yaremye umuntu Mungu aliumba mtu. ipanga n'ukuntu azabaho. Tia kulaya kinza taishi. Umwana kugira ngo avuke, Mtoto kusudi azaliwe. Imana yapanze ukuntu ko azabaho, Mungu aliprogram kinza taishi. imupangira ibihe byose, Kwa taratibu ya ipanga amezi azamara, ipanga iminsi azamara, ipanga imyaka azamara. miaka ataishi. Naho wagira icyo wakora iyo saha yageze bakakujyana mu bitaro, Peleka ndani ya hospitali. we muhihi iyi saha iba yageze kiba yaratashye. Ariko marayika yaraje aravuga ngo narambuye igitabo mbona mama Naomi isaha itaraye, none mwabagemo mwe nimube muhagaze. Mapepo mchafu mlikuwa mnasimama stop. Abagabo bamufasha babaga Mapepo mchafu kana mshiko wanaenda zako. imyaka bamushariye irange Miaka walimpangia baada ya Isha. n'umunsi uraye Siku hayatimia. n'igihe ntikiraye. Wakati bado. Ni kuki Imana yapangiye umuntu. Ni vile Mungu alipangia mtu. Muri mwese nta muntu utaragize imyaka itanu. Ndani yenu hakuna mtu mwenye kuwa na miaka 5. Nabo basaza bafite imvi Na wazee wanaambia mwabaye utwana tw'imyaka itanu. kwa watoto wa miaka 5. Nta muntu wabaye umusaza atanyuze ku myaka itanu. Baada ya kuwa na miaka 5. None muzi kwizambaguza kw'imyaka umwana w'imyaka itanu atari hano kubarerera mu nzu ari yiwasi kakirwa karaserera imodoka yaje kenda ku kagoda ariko Imana yavuga ngo ntagaragwa agifite imyaka itasema ahubwo no gushariye gutaha yemeje imyaka 20 maze ikibazo cyaza Imana ikavuga dushimire Imana dushimire Imana ufite imyaka itanu maze umubyeyi agatwara imitwaro maze yaba ari kugenda agatsikira akaba imbuto imurimo itari yemeza n'amezi atanu. Imana ikavuga iti mu gitabo nanditsemo ntabwo nanditse ku yindi izavamo, ahubwo nanditse ko azavuga akaba mu mwaka umwe akabona agasinzira. Ni icyo bapangiye umuntu. Ni ukuvuga ngo uje ubaho uje umenya ko bamushanye. Kuba umaze imyaka 20 ukaba umaze imyaka 50 ukaba umaze imyaka 15 icyo watanze ni iki?
bazaza bagukomanya kandi uzatanga karibu. Wa musore w'ibigango byagenze gute? Oya yari gutwara tarako maze taraki maze iramuhema. Niko bamufanye. Agifite imyaka 20. Isaha igeze urataha. Wakati inatimia unaenda. Ushobora kubera kiriya gitabo banditsemo imibereho. Juu ya kile kitabu wanaandika maisha. Ushobora kubyara umwana. Naweza kuzaa mtoto. Nawe barakubyaye ufite so. Nawe walizaa na mtoto. Ukabyara umwana nawe abakubyaye gihari. Nawe ukazaa mtoto na baba. Wa mwana wabyaye kubera bamubwiye ngo ntawe uzarenza imyaka 20. Agataha so agihari. Anaenda mpaka dunia na baba yako akingali. Ni programu z'Imana. Ile ni mpango ya Mungu. Sari abasaza muri bafite ababyeyi b'abagihari. Na wazee hapa wakina wazazi. Sisi kanisa mwabyaye baza. Wenye mlizana walishapita. Ni guca Imana yabipanga. Vile Mungu kabisa alipitia kwa utaratibu. Ntacyo wakora rero. Hakuna kitu wewe unaweza kufanya. Umuntu wanjye abeho. Mtu wangu aishi. Oya, hapana. Ahubwo isaha igeze w'abantu wawe Imana iravuga ngo bye. Saa ikitimia ule mtu wako Amasaha arageze. Saa yako inatimia. Kandi agira amasaha yo kugenda. Yeye anakuwa na saa za kwenda. Kandi umuntu wenda gutaha agenda adasezeye. Anaga dunia anaenda bila kulala. Hariho umuntu wari warwaza umuntu agapfa. Kuna mtu mwenyewe aligonjeza mtu anafariki. Akagupfira mu maboko. Anakufia ndani ya mikono. Washobora kumbwira ngo njyewe ngo basi ngo ndagiye mu ngaho bye bye bye. Oya, Hapana. Imana ifite umuntu kwibigenda. Mungu anakisa anafanya. Iyo ubajije umuntu ntabwo umenya igihe yagiye. Hawajui. Nigeze kurwaza umufurere Mimi niliwahi kutumisha w'imyaka 31. miaka 31. Tumurwajije Tunamgonjesha au tunamtunza kugira ngo aracyari muzima. kwanza kama kingali hai Twahembura kumbe yagira kuuza kubarisha ina za byagenze ute ko yagiye tutabizi. mbona alienda bila kujua Ntabwo Imana yagendera ku mujana mwiza. akubali na mchukue na machungu. Kandi umuntu wese w'Imana yakunze uzajya no mu ijuru Mungu alipenda tena burya apfa adasanzwe. anakufa bila kusahau. Agasanzwe. Yeye alikuja mbinguni. Iyo umuntu umuntu ari gutera imbere yari umufurere cyangwa umusore yenda kuva maze agatangira maze rwaza akavuga ngo we abafite ibyari kurwana nabyo byari kureba genda ariko umufurere ugiye mu ijuru ijuru riramwakira nawe yabona baje akavuga ati saba. Ntuzarwaza umuntu agapfa ukabona anafariki yenda kugenda agatangira akagira piga kifua. uzagushidikanya. Wewe uko na mashaka kwake. Umuntu w'Imana Mtu wa Mungu zibaga ari ibiri. inakuwa ni njia mbili. Abo kwa Satani bakaza kukwakira n'abo ku Mana bakaza. Abo ku Mana bakaza mu mahoro. Iyo baje rero umenyaga igihe umusore wawe agenda atujije kavuga ngo katateye amaboko aratera amaboko kandi ahagiye ari heza avuye mu mibabaro ibyo ari biri kumuteza arabikize none wari ushaka ngatere amaboko avuge ngo muge agenda atujije kuko iyo agiye inzira ni ibiri kandi iyo wakoreye Satani abo kwa Satani bamenya kuri kubera babaga bahawe ripoti ko runakaje
bakaza kukwakira. wanakuja kupokea. N'uwakoreye ijuru nawe iyo amasaha ageze ijuru riraterana Uwiteka akohereza abamarayika mugende munakaraje kandi yarakoreye nimwihute bwangu Muharakishe kabisa. kandi gatuma Anatuma malaika wake bakaza bakakujana wanakuja na kuchukua bakakwijana n'uwo kupeleka na kuchukua pamoja ajue kigituma usigara uravuga yewe bigenze bite nawe muze mundebe kikumuhindura kaga kugaba yanze yibamujana bali kumchukua bali kumbeba. Imana yapanze igihe cyawe. Mungu alipanga wakati wako. Niyo mpamvu ndakubwira ngo we gutinya. Ndio maana nakwambia wewe usiogope. Iyaguhamagaye kuva kera. Kuita tangu zamani. Ibyo yakoraga na n'ubu iracyabikora. Na sasa kingana iyakurinze mu ntambara kuchunga ndani ya vita. ikakurengera ikabikwambitsa imbaraga. Ndakubwira ngo uyikorere ushize amanga. Ariko wakwibuka imirimo Imana yagukoreye. Ibuka ababyeyi bahitanywe n'amasasi bafite abana batwite. Ibuka abapapa bapfuye mu ntambara. Ibuka abana b'imfura bagiye. Wibuke Imana ikiguhaye abawe. Nukurya ukarya warangiza kurya ukanywa warangiza kunywa ukavuga ngo shima Imana ukarangiza hari ibyo gukora kubera uze ko shima Imana indira hasi ako ko ntabwo kabura ariko nta bindi urakora ibuka iby'Imana yagukoreye. Twese turahasi ku mbaraga zacu. Hari utaragiriwe neza. Hari utaragiriwe neza muri nihagira umbwira ngo njyewe tonagiriwe neza maze dutegeke Imana kandi dupfukame tubwire ijuru ngo uyu muntu hakanye ko twamugiriye neza none muhambizi bye asubira iyo yavuze ni guco mwari musa oya ngaho mbwira niba ari guco mwari musa oya ni guco mwari ngamba oya nihagira uhaguruka uje ngo njyewe niko bisanzwe. Ninde mubyeyi utarasabye umuntu? Nani muzazi mwenye kuomba chumvi? Ninde mubyeyi utarafuraga nijoro naje kumwezi? Nani muzazi akona afura nguo yake asubuhi tena nakusanyika naye? Ninde mubyeyi utarabonaga undi yahimbye ati kajeyo abuze uduhinga? Nani muzazi alikuwa na mtu mwenye anapiga maharage anasema acha nini nikamwambia nipatie basi kubali ya maharage? Oya ninde mupapa? Nani baba hapa? Wambaye ikoti ageze hano na suti na nafika hapa Marekani. Oya ngaho mugihare. Kabisa kujivune kwa. Yewe kugisha gukora gahunda nambariye ni kama mirimo n'ikirere. Mimi nilivana kama mbili kwa ndani kabisa. Ariko ningi bugukatse kabira kororo. Ariko icyo ndaririmba nuko ndaririmba ngo shima Mwami
Imana yadukoreye. Kumbuke kazi Mungu alikutendea. Kandi iyo umuntu ayibutse Kila Mungu akikumbuka. ntiyashoboraga kuvuga ngo Bale ndipo anaweza kusema uko bavuze ngo duhaguruke turirimbe Imana. acha tuseme tuimbie Mungu. Karibuka ibyo Imana yakoreye. Acha nikumbuke yale Mungu alikutendea. Batari bashiraho iyo korasi karibuka ibyo Imana yakoreye. Uziko yadindiye abana bakaba bose bagihari. Uziko nta gituro nari inyuma yanjye. Abandi barahawe agahamba mu mwaka guno n'ejo kongera agahamba ariko abandi baracahari. Imana yakoze dosiye yanjye, abakoze mbere yanjye baracari mu ntare. Ibyo gushimira Imana nakaza Ya kushukuru Mungu ni vya mingi. ibuka ibyo Imana yagukoreye. Kumbuka yale Mungu alikutendea. Dawudi yicaye ibwami Dawidi akikala ufalme. aravuga ati Anasema hivi. iyo nitekerejeho Nikijiwazia ndigaye. ninajidharau. Ni mpamvu cyo kuvuga iryo jambo. Sababu gani anasema ile neno? Kubera icyo avuze iryo jambo Anasema hilo neno. yaratekereje Aliwaza. yibuka uko yaramfashaga akora n'umushahara Anakumbuka wakati alikamata fimbo aragiye intama zase akichunga kondoo za babaye. yambaye igikoti n'agakondora bakora amazi. Yibuka uko yarayituragira udutama twase Vile alikuwa aja muri icyo gitaso Dawudi arinda ni kugira ngo wibuke Imana anataka kukumbuka. maze naho uri zino saha uhaguruke dufatanye gushima Imana. Dawudi aributse afashe agakondora Anakumbuka kushika fimbo. ariko uragira ari kuririmba za ndirimbo z'abashumba ari kugera ku ijuru ry'abadatabikira yabona bata amafaranga yabona ibiki byose akabifata agashyira mu bikoni. Dawudi ari kuragira ariko ari bwami aribuka ati iyo nibutse jewe Dawudi ndigaye. Maze Dawudi yibutse akibuka Imana yaramugiriye neza. Dawudi aravuga ati kari amashu n'ayanjye, ese kari amazu n'ayanjye, yari amafaranga n'ayanjye, bariya bana n'abanjye, bariya bagore n'abanjye. Iyo nitekerejeho Dawudi abitekereza yicaye ibwami Imana yaramugiriye neza. Ariko Dawudi akiri mu ishyamba Imana ituma umuhanuzi kwa Esawu ati nabonye ko mu rugo rwa Esawu ariko hazava umwami. Umuhanuzi ugeze kwa Esawu aravuze ati ndaje icyo kwimika umwami mu rugo rwawe. Mu bahungu bawe bazanye bose ngo Imana ndego nimike mu Rwanda. Dawudi yifatiye agakoko nta bindi byari gutekereza. Bazanye uwa mbere Imana iti simushaka, bazanye uwa kabiri simushaka, bose basizeyo. Umuhanuzi aravuga none Dawudi ko ndi kubona bone bose Imana y'abana Dawudi saya arareba aratekereza ati abari baboneye bazi kufunga n'amakoti neza bazashobora kugera ibwami bakavuga n'abandi bakabuze ko bose nabazanye bimeze bite?
nta wundi wasigara. Hakuna mwingine kabisa na basi. Ariko rero hari akandi kari mu ishyamba kagira kiko ndani ya pori kanachunga ati genda ukaza twende na kalete. hoje ukaza kagafurere kakanyandika Ukauza. ako ngako ko wicara ukagasoza Sasa ikala kwa umenye ko kari mu Imana kama kwa ndani Mungu. kandi niko Imana yaharangije. Kali kwa Mungu alipatia baraka. Amen. Ati mukaza Mukarete. baragenda baramuhamagara karaza kageze aho bagasuka hamwe bati mubaye umwami Wewe unakuwa mfalme. biba birarangiye. Na vinaishi. Dawudi rero yicaye ibwami abona ibyo byose Imana yamukoreye Yote Mungu alimtendea. abikubise n'amaso abona ko yahereye nahageze mu butunzi afite Alifika na utajiri anayo. aravuga ati Anasema hivi. nzagukorera manu umurimo wawe nzagukorera manu zakigororano. Ntabwo yari mu mubiri Aliimba akiwa ndani ya kimwili. jamani yakora meditation niyo mpamvu babwiye ngo iyo wenda guhaguruka wenda gushima Imana ubanza watekereza ibyo Imana yakoze. Anaanza kwanza vile Mungu alimtendea. Dawudi aririmba ari mu mwuka Anaimba ndani ya kiroho. maze aba arasimbutse yibutse ibyo Imana yamukoreye agisimbuka umwitero uraza Kuwa nauka chini. abari bari mu mubiri Wenye kuwa ndani ya kimwili baramuze. wanamcheka. Iporogurema ni ukugira ngo uje mu mwuka Shida ni kusutua wicaranye na Mikaya. Ikana ndani pamoja na Mikaya. nuje mu mwuka wicaranye na Mikaya Na kiroho kikana pamoja na ingeso Mikaya. ze ni uguseka Tabia abanyamwuka. yake ni kucheka wenye kiroho. maze mu yavuga ngo ndi gushima Imana yakiriye umugore wacu unegera mu ndani maze Mikaya akavuga ati dore Mariya none kuko umuryango ari kwirata uri kugira ngo icyamujyanye mu mwuka ibyaba biramuvana ntabwo arabwamo maze umusore agatera akarura agatera akarura ni Mikaya mwicara kandi Mikaya ntabwo ashaka mu mwanya ahoraga yituye mu mubiri izo ngeso Ile ndiyo tabia yake. maze Dawudi abonye Mikaya ari mu mubiri Daudi akiona Mikaya iko ndani ya kimwili. agira ngo wenda nawe aribuka ibyo Imana yakoze. Anawaza na atakumbuka vile Mungu alifanya. Mikaya aravuga Mikaya anasema hivi. kandi abanyamubiri ntibashobora kwihangana Na tena wakimwili hawawezi kabisa kusubiri kunyamaza. Mikaya aravuga ati Mikaya anasema hivi. umwami muzima Mfalme kabisa Imana yahaye icyubahiro alipatia cheo. umufurere muzima Ndugu kabisa wambaye ikoti agashyiraho n'akazati uri kumanika amaboko ugatekereza Imana utayicezereza si hariyo yayimpaye ubwo mfite igikoti nambaye ikibazo cyavuga ati nitandaraza amaboko kiragatsindwa. Dawudi aravuga ati ntasoni anasema eti hauna tahaya. ntasoni umusere muzima Kabisa dada wabatijwe mu izina rya Yesu umaze imyaka 20 uracyatuye mu mubiri ntasoni uvuga ayo magambo hauna tahaya sema ntasoni ugira hauna tahaya da. mbega wari uzi kuko nambaye ikirago cyiza nkaba nambaye ipantaro nziza n'ishati imeze neza y'umweru ndananirwa kugirira Imana umucucu utajyaho Mikaya ntasoni uzizi ziravuga mu mubiri uje bwayo Ndani ya kimwili pia ndani ya kiroho. ntasoni
Dawudi aravuga icyanyigije mu mwuka ndakizi imvugo zawe zizirapana dore mikarire kakubwire ndakwiyamye kugeza zino saha umenye niba ndi kubwizo ikwibuka imirimo Imana yakoreye aya masaha ndakubwire ntabwo ari Imana yasurahiye udakangwa n'amagambo kabisa ashitwe na maneno ko baramvuga watanisema ko ndarekera gukora cyane ngo njye nifata niko nashikamata oya bana ni buri mu mwuka bana kiroho kwa ndani no kuvanwamo n'amagambo towe kile maneno ariko bamvuze ngo tubatera niba utaratera burya ntabwo wari uri kwijana ntabwo wari uri kuko bavuze ngo ntabwo nzongera gusanga ayo matunda nshaka Imana izajya nguko abakozi banyagaga ngo ntabwo nzongera no kuja gusura uzabonere kwa rukundo warusanze abanyamwuka wale wa kiroho bakora iby'umwuka wanatumika n'abanyamubiri abakimwili bagakora iby'umwuka wanatenda vya kimwili icyo nagusabira ni ukugira ngo ujye uraja mu mwuka uticaranye na Mikaya kama ukawe pamoja na Mikaya kubera n'ujya mu mwuka arasitara ariko nasitara ibyo biramureba cyanyirije mu mwuka jewe ndakizi umenye ngo gukorera Imana ni iby'agaciro gukorera Imana nta gihombo kirimo nta muntu wakoreye Imana wagize igihombo none ukora kuyikorera ugihaza kama nataka kutufikia Kigali hai numara kugenda uzayikora kisha enda basi kwanga kuyiririmbira nakataka kuimbia ugifita kukaruka kigana nibamara kuvuga ngo si wakisema nyamaza uzabishobora utaweza kurukwanga kuyibyinira ugifita ngoma nibavuga ngo ntabwo urongera kuvuga uzabigenza utafanya je bizaba itafika Mikaya Mikaya urava mu mubiri unatoka ndani ya kimwili unaenda na kiroho ariko niyo waba mu mubiri uzabumenye kuba mu mubiri ariko njyewe nzaja mu mwuka kuko ndi kwibuka ibyo Imana yakoreye nkabona nkaja mu mwuka Imana yakiba umugisha n'izina rya Yesu Kristo hagira wongera kunsomera aho twasoma kugira ngo soza amateraniro bari ku rwa mbere rwa Yohana kandi urasoma ahagurutse asome gakeya nimurebe urukundo ruhebuje umwami wacu Angalie upendo wa ajabu Mungu wetu alitupenda. hariho gukunda ugashyiraho n'agahebuzo Unapenda unatenda kupenda. we kuja ukunda umuntu urumbamo ariko nuja urakunda umuntu uja urahebuza kubera n'ubuhebuza n'abantu bose bazavuga ngo runaka akunze runaka icyatumye Imana irwita urukundo ruhebuza nuko yemeye ikajya ku musaraba ikavuga ngo ntacunguye umuntu Imana iremera ijya guteza iragucungura kubera urukundo iravuze iti rero nimurebe urukundo ruhebuye Imana yacu yadukunda watumye twitwa abana b'Imana. urwo rukundo yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana
ntabwo umwami yatugiriye ku musaraba ahubwo abo yapfiriye nibo yise abana b'Imana. Niko turi abana b'Imana. Burya uko yatwise niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya. Kubera ko yatwise abana b'Imana dutandukanye n'ab'isi. Nicyo gituma rero bari ab'isi ntabwo batuzi. Turi ubwoko butwikwamo. Yatwise n'amazina, dufite n'imvugo zayo. Niyo mpamvu uhura n'umufurere ukavuga ngo Maranatha, uri n'umupagani ntarabana, wahura n'umuzere ngo Shalom. Ab'ijuru bafite imvugo zabo. Twise abana b'Imana kandi nta niko turi. Kuko bataremeye bakuru ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera herekanwa. Bakuru ko mutari kunyikira bakuru ab'Imana yakuru turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Imana yatwise abana b'Imana, zino saha turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo biragaragara. Biracyari mu bandi, biracyihishe, ntaho byari byagaragara. Bakuru turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo biragaragara. Cyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa zasa nawe, uko tuzamureba uko ari. Amen. Shaka kwicara. Icyo tuzi cyo Yesu niyerekana, tuzasa nawe. Uko Yesu azaza tuzasa nawe. Uko azaza maze uko ari kumwe tuzasa nawe. Bakundwa turi abana b'Imana, bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo birerekanwa. Uko tuzamera bakundwa ntabwo birerekanwa, ariko icyo tuzi cyo Yesu naza uko azaza cyangwa mukagira ibyo byiringiro nimba munakuwa nene matumaini. Ab'isi batuzi, wa ulimwengu hawatuelewi, baratureba bakatwitiranya, wanatuangalia, wanatufananisha. Wabana n'imiryango y'abanyakorome n'abandi bose bakagira ngo muri kimwe, ariko turabana nawe uzi ko batakuzi. Lakini uko naishi nao ujue kama bakuelewi, ntabwo batuzi, hawatuelewi. batumenya bati batarigeze kora Kitabu wache na wajue Mungu, ntabwo bashobora kutumenya. hawawezi kutujua, ntabwo batumenya hawatujui, batarigeze kumenya. hawakumjua yeye. Tubana nabo batatuzi, Naishi nao na watujui, hawatujui. dusangira nabo batatuzi, Nachangia nao hawatujui. dukora nabo muri kamari Tumika nao batatuzi, ndani ya kazi hawatujui. ariko Yesu naza Lakini Yesu uko azaza mbere atakuwa aza ari kurabagirana, aza ameze ate, uko azaza asa kose natwe niko tuzaza. tutafanya hivyo. Nyamutunzi yabanye na Lazaro, Ule mtajiri aliishi na Lazaro, atamuzi, hakuwa na mwelewa, akaja amavanga tuliza, hakuwa na kunywa fantani. Lazaro yicaye hari Lazaro alikala pale, akarya ibyo kurya, Lazaro yicaye hasi alikala pale, bagakora ibyo barakora, Lazaro yicaye hariya, alikala pale. be Lazaro ihangana. Lazaro subiri,
Lazaro wakwihangana. Lazaro usisubiri. Bareke bakora ibyabo. Acha wafanye vyao. Ariko ntabwo batuzi. Lakini hawatutambua. Hari isaha bazatumira. Na saa watatutambua. Isaha yarageze. Saa ilitimia. Nyamutunzi aza kwifuza Lazaro. Ule mtajiri anakuwa kwa Amasaha Lazaro. Na saa hari igihe bazatwifuza. na wakati wakitutamani. Igihe cyaraye. Na wakati kilichowapita. Bakundwa rero Wapendwa sasa. abana b'Imana. Tuko watoto wa Mungu. Cyo cyatumye bivuga ngo Hiyo kiliacha Biblia inasema eti mukundane. pendana. Kandi nimukundana Kama tukipendana bazabazanye kumurabirira. wale ndipo watajua kama mko wanafunzi wake. Nicyo gituma Imana yatumye amara. Ndio maana Mungu atumangia damu. Iguhamagara uriri. Anakuita kuwa Nanjye mpamagara uriri. Garunaka ririya. Garunaka ririya. Tutari tuzamenyana. Imana iravuga ngo bano bantu bose uko banyemeye wote kama nubwo wananikubali bataziranye ndoa waelewane ariko bose reka bita abana wote wacha niwaite none ubwo watoto. twavukanye Sasa kama tulizaliwa pamoja, bravo wewe unanipenda Emmanuel bravo na maneno wewe bari unanipenda ndabo na mimi nitakupenda. oyiwe turakunda Hii wewe unapenda maneno. kunde naye no Wewe gari na Neli ndio ni kijana wako. naye nawe kunde Neli naye naye nawe kunde vere Neli naye apende vema. duhererekanye Tusaidiane kwa upendo. uko turi hano Kama vile mu tuko hapa, muryango tuko jamaa moja. uko turi hano Kama twese tuko hapa sote, wabona kibaye guco tunavuga inakuwa hivi tunaruka. wabona gishwanyutse dore Tunapasuka hivi. tukaguruka none Tunashughulikia. abatari hano Sasa wewe uko hapa. none nibukundaga imiryango yanyu kuva kure Kuleta jamaa yako kusikia watu. Bibiliya yaravuze Biblia inasema eti mukundane mpendane ariko cyane cyane sana sana. abo mu nzu Wale wa nyumba, abo mu nzu wale wa nyumba. niba ukunda abantu yo Kama unapenda mchoro wako, ugakunda abashaka unapenda ugakunda n'abana bawe b'abapagani batazira watoto wako ubarutisha mwene so nanga mushiki wawe uracafite kingani akanya ko gushaka Imana na muda ya kutafuta Mungu. Imana irabihindura Mungu anavigeuza. hari umuryango twakoranaga Kuna shemasi watu wanatumika naye. yarambwiye ngo mfite ikibazo Alisema ni ikibazo mfite kimeze gute tatizo gani? ati njyewe buracaga mu gitondo nkazunguruka hano mu bafurengane kuko bamaze Utapita mnaangalia vile wa atari icyumweru kigashira atagera kwa data chumba kinapita siku kwa mama. ati nshaka kuko byagenze narakunda Angalia vile ilikuwa ni mikosa. tukamubwira ibuka rya Jean Mwana Namwambia kumbuka yale Mungu alisema. uzabakunda Wapenda ariko cyane lakini sana sana wewe sisi cyane cyane sana sana sisi bakuru wapendwa dusangiye ijuru tunachangia mbingu. dusangiye ijuru Tunachangia mbingu. turi abana Ni b'Imana watoto wa Mungu. kandi uko Yesu Na azaza kama vile Yesu atakuja natwe niko tuzaba nasi tutakuwa hivi. dusomere igitabo cya Luka Wasome Luka igice cumi sura 10 mirongo makumyabiri shahidi ya 20. babyumvishije uko umwami wababwiye Sikia vile mfalme anawaambia bari gukiza abarwayi mmoja wagonjwa basenga bagasenga bakazura n'ibirema bagakora ibitangaza bikomeye Yesu arababwira ngo murekere ibyo byishimo byanyu mwachie pale kufuraha kwetu. icyo mwakwishimira ni uko Ili mtafurahia
amazina yanyu yaba yanditswe muri cya gitabo. Ushobora kuza hano ukabwiriza, unaweza kuja hapa unahubiri, abantu bakihana bose, watu wanatubu wote, ushobora kuririmba cyane, unaweza kuimba sana, abantu bose bakifuza n'impano yawe, watu wanatamani karama yako, ushobora gukora ibikomeye, kufanya vya ajabu, ariko ibyo byose ntacyo bimaze. Igifite akamaro ni na izina ryawe. mafaa kwa ajili yako ndiko ndani ya kile kitabu. Ayo niyo mahirwe ya mbere, Ndio hili ya kwanza, na ibyo wakora byose ili utatenda vyote hari igihe wabikora uko utumeze. utavifanya na unatudanganya. Mwishime ko amazina yanyu Furahie kwa kuwa majina yenu ari muri cya gitabo. iko ndani ya kile kitabu. Mbega igitabo cy'Imana Kuna kile kitabu cha yanditse impamvu yagiriye neza, kama wale tetea mema, icyapa izina ryawe rikaba kupatia na jina lako linakuwa ndani. kuva 34. Toka 32. Abisiraheli bacumuye ku Bwana. Waisraeli wakitenda dhambi kwa Mungu, Imana ifashwe n'uburanga, Mungu akishikwa kabisa na kisirani, avuze ati ngiye kubica. anasema nataka kabisa niwaue. Mose aravuga ati Musa anasema eti, Nyagasani, Mungu wakwemera ulikubali, wababarira ibyaha byawe. unaweza wasamehe Ndi dhambi zao. kubona nibyo byaba byiza, Naona vile ndio aho kugira ngo bose ubahotwe. wote waue, Icyaba cyiza no kuba bababarira. cha muhimu unaweza ukawasamehe. Biri uwo mwungeri, Sikia kabisa mchungaji, uwo muntu uyoboye Yeye intama. ni mtu anaongoza kondoo. Burya umuntu uyoboye intama agira imbabazi zidasanzwe, Ni rehema zisizo za kawaida, agira imbabazi. anakuwa kabisa na rehema. Mose aravuga ati Mana, Musa anasema nibyo bagucumuyeho, kweli baje kwiremera izindi mana, hata kuumba miungu Ba- yengine baragusuzugura. wanakuzalaulia, Ariko icyo ndi kugusaba, lakini kile nakuomba icyaba cyiza inaweza kuwa kizuri ni uko wababarira ibyaha byawe. kuwasamehe dhambi zao. Uwiteka abwira Mose, Mungu anaambia Musa, Mose rero tuvuze ndabyumva, Musa, vile nasema navisikia, ibyo uri kuvuga ni byiza, vile nasema ni vizuri. mbonye kuri umunyembabazi, Naona kwanza uko burya uziranyema. kumbe unawachunga na unawapenda. Iyo utabakunze uvuze ngo bica, Kama ungewapenda kubera ko ungesema bawe. wakuwa wale None wazana. Mose rero, Lakini Mose, sikia, umuntu wese kila mtu yeyote ucumuye anaasi kwangu, niwe nzahanagura izina yeye rye nitafuta jina lake, ivane muri cya gitabo. atanipanguza nitoke kitoa kile kitabu. Kandi ijambo ry'Imana rikutubwira ngo Ila Mungu anatuambia eti, abo bise abana b'Imana wale wanaita watu wa Mungu ntabwo bakora ibyaha, hawatende dhambi,
abana b'Imana tubakora Watoto ibyaha wa Mungu hawatende dhambi, ariko lakini agwa mu cyaha anaanguka ndani ya dhambi. kubera iyo akiguyemo Kwa wakati anakianguka ndani, arihuta bwaba anaharakisha kwa kutoka ndani. Imana ibwiye Mose ati Mose Mungu anaambia Musa, abantu bose bacumura watu wote wanatenda abo nibo nanjye nzafata amazina yabo nubwo nayanditse mu gitabo yanyuze n'ikaramu yavuze babwire ngo toka Mwambie utoke. wari uzi ko Imana yavuze izina ryawe Unajua kama Mungu anaweza katoa jina yako. gucumura ku Uwiteka n'umuti Asi kwa Mungu ni jina. kugeza icyo Imana yafata izina ryawe Fika ikarivuga wakati Mungu anakamata jina yake na itoa ndani ya kitabu. n'abantu bakura bagakora bakageza igihe cyo batutumoka w'Imana Watu wanatumika wanafika wakati wanakufuru Roho Mtakatifu. ugatuka umwuka w'Imana Wanakufuru Roho Mtakatifu. niyo mpamvu nababwiye ngo hari igihe ureba abantu bamwe ugasanga ugashaka bitwa bande Wanatafuta wanaitwa hari wanani. igihe baba barakuvuze mu Kuna gitabo wakati wanakuwa nakufuta na kutoa ndani ya kile kitabu. cyangwa Imana ntituvuge Cha kunipa Mungu amazina yacu bakagumya kwa majina yetu inadumu ndani ya kile kitabu. bakundwa Wapendwa, turabana tuko watoto wa Mungu. bakundwa Wapendwa, turabana tuko watoto wa Mungu. bakundwa Wapendwa, tuzaja mu ijuru tena mbinguni. bakundwa dukorere Imana bakundwa tugirisha bakundwa dukundana Tupendane. kuko Yesu nadusanga muri ibyo Kwa kuwa Mungu atatukuta ndani ya hii. ijambo ry'Imana riravuze uko azaza asameze ari Tujaza furaha yoyote, natwe tuzasana nasi tutafanana naye. icyampa yaza nimugoroba Nipa akikuja jioni, maze uko araza ariko kwa vile barabagirana atakuja na nawe angani, ubwo muco nawe ukuzanye ile nuru na kuleta, maze mukakurasa nawe inakuangazia. ese wakurasira Wewe itakuangazia je? kandi witwa Mikali Tena wewe unaitwa Mikali. Mikali ukorera mu mubiri Mikali, wewe unaishi ndani ya kimwili. avuye mu mubiri Unaishi ndani ya kimwili. abakorera Imana arabaseka Wanatumikia Mungu anawacheka. inzira mbi zose zihishe Njia zizaje ya waovu yote anaingia ni ndani. umuco wabo cyangwa Sasa ile nuru itamwendea cyangwa shamba. rero Cha kunipa sasa, icyo Imana yadutoranyije kama vile Mungu atuchagua tangu zamani, akaba ariko agikorana n'ubu anatumika tangu sasa. akaba itari yibagirwa amazina yayo Hajasahau majina yetu. icyapa tukaja twibuka ibyo Imana yadukoreye Kumbuka yale Mungu atutendea. maze tukabona tukamenya Tunaona tunasema, uko Imana yatwise abana vile b'Imana Mungu atutendea watoto wa Mungu. kandi ikatubwira ngo uko azaza ameze Kama vile natwe tunafanana, niko tuzaza na sisi tutafanana hivyo. icyapa umuco waza Nipa ile nuru ikikuja, na sisi inatuangazia. ese ntacyo wabwirwa Kweli hakuna cha kumwambia. ntacyo washobora kubwirwa Unaweza kuweza na cha kumwambia Mungu. uko yamaze kuba kera Kama vile ilikuwa tangu ubu zamani, dutwari na sasa iko hivyo hivyo. turi abana b'Imana Tuko watoto wa Mungu. uko azaza se Inafanana na sisi tutafanana hivyo. none azagusanga umeze Sasa atakutana huko je? ese arasanga ukiriha Atakutana kingali pale. niba warahavuye rero Kama nitoka pale, atari yazanywe bila kurudia, uko aje ameze kama vile atakuja na faraja. abandi bakaba bagiye guhindurwa Sasa bagasanga kubadilishwa na faraja. saba Imana uyibwire ngo Wewe omba Mungu ubwo wavuze ngo uko uzaza usa natwe niko asema, tuzaza vile utakuja na faraja. babarira nanjye uhindure Rehemu kabisa Mungu. inzira zanjye nagendera nawe zihindure imyifatire yanjye ihindure amagambo yanjye gahindure Yakobo yitekereje aravuga ati
chini vile none ntakuja kuri utati sitakuachilia bila fata malaika muhindure nawe shika malaika na wewe akubadilishe. iyo ugituye haha Naishi pale mwili akaba ugishobora kurimanga unaweza kabisa ukaba ugishobora kunegura mugenzi unaweza wawe kuteta mwenzako, ukaba ugishobora kumva ko utamukunda unaweza kusikia hawezi kupenda. gira malaika musimbuye Pia malaika sitakuachilia bila kunibadilisha. Yakobo marayika abonye yanze kumurekura Nataka kumwachilia, aravuga ati none biragenda gute itakuwa je? maze byarindi byose Yote bw'amahane no kuvuga nabi no kuticisha bugufi yamirimo ya kamere yose aho yari yihishe yose bayindegura toa ndani. maze Yakobo aratangira Anaanza aragenda ari gucuma kabisa, anakuwa kama kiwete. henu yamubona Akimwangalia, ati mbega usabe byagenze gute? wewe ulikuwa je? yewe bw'amahane baraganyaza Ile niyo mpamvu ndi gucumbagira mama niba byagenze